Salut na raja di ulah-ulah namin doh raja di dong sahutan kami tersingok songo jujur ngulu ni dah bangun secara singkat na boleh patubahami tersongo cerita nak iya oppu nami oppu manukul langit ima nama ngalak burun rajai burun tabasian huta mogam ima naga bebonan ni hari di kami iya anak ni manukul langit anak nasada ima oppo harangan panganak burun rajai ima buru nenggolan raja sian huta nenggolan ima gabe guna tulang di kami iya anak ni oppo harangan dua ima nama nganap burun rajai buru sinaga sian huta sialaman ima gabe tulang di kami oppo amri ima nama ngalak burun rajai ima buru kadiangan ima nagabe hula-hula amang orang di kami iya oppu nami oppu jasima anak na tolu anak na dua anak na sekangan ima mangalak burun rajai burun nadadap ima damang nabata padu-padu pun anak na nomor dua ima na mangalak boru sinaga ima gabe hula-hula na bertirutong di kami anak na sinaba tolu ima na manganak boru sinaga ima hula-hula ama na bertirutong iya anak sipay tolu tuuma ama namion ama namin nasari matuhon tanggal 5 bulan 10 tahun 1152 dalam berhasuhotan ma'amana damangon dasari matuhon imana bangalak burun rajai burun nadadap di bahasa hot tuan Madinah sida oh tadi jo akan tinggal rusuk yang berkadang belum air gitu tahu tahun 1152 jalan merkhasuhotam ma damangon dasari matuon ima mangalak burun rajai burun nadadap di bahasa hotuan madi anak opat boru 5 anak nasiak kangan ima na mangalak burun rajai boru siat turi ima nagawe hula-hula na posori kami
tubuh mas sadada dadak dia manami yang ikon ima bawa ima pangguaran na upu Rizki dia baru na siap kangen marhamulia mon tu anaknya bang baru nami ima marga tinapunan anakna tolu dua bawa sada boru iya boru si pai dua marhasa hotam mayon tu anak ni amang boru nami boru marga simbolon tubuna dua sada may anak sada boru iya anak ni damangon anak nasude nasumarsa hotan on naik jadi tolu mabawa dua boru tolu boru tolu bawa jadi bubu mas sudah peparan di damangon anak boru kohoppu baru main bodang na sudah 10 halak jadi tutup usia pada mangon tanggal 2 bulan 5 tahun 1910 lalu tutup usia pada mangon orang puluh tahun antar sama lima jauh mang naboy secara singkat naboy pas pahami sama jujur ngulunda mangon kami totong berpangiduan Tuhan selalu naraja di bulan namin terlumui mah waktu paranya mangun namin asa totong kok kamu di yang muna di yang nama ngolu terlumui mah tuan tong ikon na sumarha sawat doi bokon sumarha sawat asa totong kok kamu di yang muna asa atot tibu terrokabon tersoni mah jujur ngulu naboy waktu pahami mau lihat deh nabi molo dia ke pangaliato na nate marturuk na sona dahil gijangnya mali perjujong ni pertuturon ni siya kangen si nomor 2 si nomor 2 tersoni naman dia ka perdalata pada namin ninaksi dinangubuaton namin ito di kondang namin asa tumakiat marbula gabi marbula horas atong asa makurasi amatan naman ito di bata ito di kondang namin ipapare na po namin si Pito Ama Buru dari Babere di pertuaw ni damang nasari madwon atong jumulo maaluh-aluh damang tomata pardega pasay mau latih makan dinami nung adialuh damang tomata pardega pasay atong asa tumakorasi amat teraja inata suribada natutoni huta asatu adik buah adong dia kana orang lubi dia kapanduhan nami di maulahon ruhut ni di parsari natuan ni damangon atong alu-alu damang ma tomatai nata suribada na liat na lulu nahu parsang api-habi lanjut pada nabi nung dia dulu damang tututu damang terajai nata super dia dulu asa tuang giat makorasi dia kasahala dia puname di peparan dia puname uputua situ orang alu damang ma tu sahala di dia puname uputua situ orang atau nung dia dulu damang be atau satu marbula gabe marbula horas dihabis dulu dari para depun nabi butuan situ orang asal dapat konata dua-dua sajur mula sajur mula tuh tongguan damang bodang mula muda satu rawang atau botak sopo pada nabi nung di damang di gondang mulai asa tumagian mga lihat paggabian lihat pagkarasa di hanap ko para yung putua situ orang mahiti pasari bato di damang atau damang gondang lihat dia di
dua di mata tujuh asa tu melihat perasaan melihat penggabian yang kami para berkuis itu orang si Bituama atau di son kita berkuis si Bituama sohon kata Pak Budi mana persirangan tuna dua-dua asa tahu dah si bate tabasa ronde atau pada nabi neng udah senang di tengah kasar di batu pai mana aku partusi boru bere nami Budiman yang obat makan obat makan petro bersama-sama sama pihak tahanan kau dengan nami dengan teman ya mau tak senang karena dia bersama kami kau dengan nami